Priča o IMT-u počinje u skromnim uslovima omanje fabrike daleke 1947. godine. Ubrzo ona narasta u metalski zavod, u kome je zbog potreba domaće poljoprivrede začeta ideja o proizvodnji traktora. Tako je nastao IMT. Već 1956. po licenci kanadsko-engleske kompanije Massey Ferguson ovdje je proizvedeno 2000 traktora sa priključnim mašinama i oruđima. Početkom 60. godina stručnjaci IMT-a konstruišu prvi domaći model, IMT 555, od 37 kW. Tada IMT prvi put izlazi na svjetsko tržište. Izgradnjom nove fabrike, visokotehnološkog nivoa, kapaciteta 40.000 traktora i gotovo isto toliko pratećih mašina i oruđa, a potom i otvaranjem fabrike teških traktora kapaciteta 2000 komada godišnje, IMT stupa u red vodećih svjetskih proizvođača. Odeljenje za razvoj zapošljava vrhunske stručnjake koji u saradnji sa velikim poljoprivrednim kompanijama, mašinskim fakultetima i institutima za mehanizaciju poljoprivrede inoviraju i unapređuju razvoj proizvodnje, tehnologije i stalno se prilagođavaju zahtevima domaćeg i svjetskog tržišta. Proizvodni pogoni i pojedine proizvodne linije opremljeni su najsavremenijim mašinama koje obezbeđuju punu protočnost delova prema sljedećoj fazi, dok sistem kontrole kvaliteta US ISO 9001 daje garanciju kvaliteta proizvedenog. I montaža traktora projektovana je po najvišim kriterijumima moderne tehnologije. Zanimljivo je da se ovdje u toku montaže neprekidno pokreće preko 11 km visećih, podnih i kotrljajućih transportera. Sa bočnih podmontažnih linija slivaju se na glavnu liniju menjač, motor i prednji most koji spajanjem sa zadnjim mostom formira telo traktora. Zatim dolaze ostali delovi i gorivo i potom traktor sopstvenim pogonom odlazi u odeljenje izlazne kontrole koja daje zeleno svetlo. IMT je jedan od malobrojnih proizvođača u svetu koji se pored proizvodnje traktora bavi razvojem i proizvodnjom priključnih mašina i oruđa za osnovnu obradu zemljišta, predsetvenu pripremu i za setvu, izradom traktorskih delova, oruđima za transport, izradom standardnih i komfortnih kabina, proizvodnjom čeličnih cevnih konstrukcija. Za fabriku mašina i alata obično se kaže da je fabrika u fabrici. U njoj se za potrebe IMT-a, ali i za tržište, projektuju, izrađuju i održavaju specijalne programske mašine, alati i instalacije. U remontnom centru Dobanovci u jednom danu može se zameniti stari traktor, motor i pumpa za generalno osvežen proizvod na koji se dobija garancija kao da je nov. U proizvodnom programu IMT-a najprije se ističu traktori snage do 70 kW. Agregatirani su odgovarajućim priključnim mašinama i oruđima koje služe za sve vrste radova u poljoprivredi. Prvenstveno su namenjeni za rad na manjim posedima. Odlikuju se lakim upravljanjem i visokim stepenom unifikacije podsklopova i delova, što omogućuje brzo i efikasno servisiranje.
Traktori većih snaga prvenstveno su predviđeni za velike obradive površine. Osnovna namjena im je za duboko i setveno oranje, predsetvenu pripremu, setvu i transport u teškim uslovima. Među ovim traktorima izdvajaju se modeli Supervision ili traktori velike preglednosti koji spoljnom linijom prate svetske trendove. Mogu se agregatirati sa oruđima koje obezbeđuju više radnih operacija u jednom prohodu uz visoku ekonomičnost i minimalno gaženje tla. Voćarski i vinogradarski traktori konstruisani su tako da dimenzijama ispunjavaju specifične zahteve u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji. Snižen klirens, sužen trak točkova i maksimalna preglednost u radu. Traktori su opremljeni sklopivim zaštitnim lukovima i zaptivenim kabinama koje obezbeđuju maksimalnu sigurnost. Komunalni i građevinski traktori opremljeni su odgovarajućim priključnim mašinama i uređajima. Veoma su efikasni u građevinskoj operativi niskogradnje za razne radove iskopa i utovara zemlje, ravnanje i nabijanje podloga za ravne terene, kao i za prevoz svih vrsta građevinskog materijala. Osim toga, IMT proizvodi i traktor za transport havarisanih i nepravilno parkiranih vozila. Familija šumarskih traktora opremljena je mašinama i uređajima koji zadovoljavaju sve potrebe šumarske proizvodnje. Posebno mesto zauzimaju zglobni traktori i ekipaže koji su predviđeni za rad u najtežim terenskim uslovima. Industrija mašina i traktora Akcionarsko društvo Novi Beograd kao matično društvo član je ugovorne kompanije IMT, koju još čine Fabrika motokultivatora i motora Knjaževac, Fabrika mašina i oruđa Boljevac, Fabrika opreme i pribora Novi Bečej, Fabrika otkovaka Jaša Tomić, Fabrika odlivaka i modela Beograd. U IMT-u AD Novi Beograd posebna pažnja se posvećuje plasmanu proizvoda koja se obavlja preko široko razgranate mreže prodajno-servisnih centara. Tu se prodaju gotovi proizvodi i rezervni delovi, a obavlja se i servisiranje u garantnom i postgarantnom roku. Završavajući priču o 50 godina uspešnog poslovanja industrije mašina i traktora sa Novog Beograda, važno je napomenuti da je ovde do sada ukupno proizvedeno više od 745.500 traktora i oko 552.500 priključnih mašina i oruđa.
Dobijanjem sertifikata US ISO 9001 Međunarodnog sistema kontrole kvaliteta, IMT, već pola veka prepoznatljivo ime u svetu, potvrđuje svoju odlučnost da ostane u društvu najboljih. Geslo kompanije, traktor i priključna mašina koja odgovara svakom vašem zahtevu, podrazumeva politiku kvaliteta i višestruke mogućnosti korištenja IMT-ovih traktora u različitim podnebljima i uslovima poljoprivredne proizvodnje, što najrečitije potvrđuje preko 110.000 traktora i 12.000 priključnih mašina i oruđa koji su pronašli put do stranih kupaca u 84 zemlje širom sveta na svih 5 kontinenata. U IMT-u ne prestaju sa planovima. Neki od njih se već realizuju. Zato ova priča nema kraja.